Ebyo nabwambirwa izoba rya nyumwe baziyitendekero ry'abashomese rya Bushenyi kwa PTC rukushangwa nyakabirizo muri shaka Bushenyi municipality kandi ubutumwa bwa Bishop buhirwe y'urukure byo bwegesa habwa Western Kore Diocese Reverend Bernard Mushabe tugira ngo apana bona bingayingana nsabo kubeza nutari insizo ruhanga yabahire politicians mugende mu kigambe hoje kintu echo ni kibura mu rationality. It is irrational. Yerekere kushasha hamiringo gwemenyetero kujwaramo ahamazoba ga graduation ngo kuchikashika hansi no shangu hati kubiro muhango akatete bitye ni stete yaninga nakatambara ngo skati graduate sign on universities no shangu hati yakutajira ako kuhika toka mjero tina moto toraka chumwaka hapana ukwibasha nakugira ngo unebane hiko hansi. That is part of the culture that we are losing as people in education. Kutandukana umwaka guru kwija tinisho merera abendi ikiruzwa kushomesa certificate ya grade ya kashatu kandi abeja babariyo baza kubuzubwa no bahamuheru konka hine bashabere government ngo tukimanya twena ngo grade 3 eriyo neza kuba face out kabiye nisha bang government umukunda kwayo ningo koko gukorera abantu etuyamba etuhereza sponsorships ngitwa bariyo nibagumizamo tugumizamo tushoma twateininga level iyi government eri kwenda ahabo kuba hati ombwiro bwo misho orubatine degree tarushomesa mu primary nabo cyo batekwa kuba focused batekwa kuba disciplined batekwa ku bwenu batekwa kumanye cyo bakwenda. Principal Simire government ya NRM Korabiro Ministry y'ubwe bwegese arukugira ngo abeje barukurenga igana 5 na baberuko rugaha Bushenyi kwa PTC bona neza kubashashura kushoma diploma aba bana bona bita bitushomisa abahezi nibakorufayinga government kubahera abo kuba bine distinctions na credits so emyaka ebirukwera ahwe mbagaruka nibashoma diploma akubeje college etorinwe omuriyemwe muri ya 2023 erkwija kubaneshomesa abaku upgradinga gashoka Mike atwakire